Naloga pravi, za dane vrednosti spremenljivk izračunaj vrednost izraza a plus 3 krat oklepaj 5a minus 3b zaklepaj plus 11b, kjer so a enako 2 in b enako minus 3. Izraz bomo rešili tako, da bomo namesto spremenljivk v našem izrazu ustavili njihove vrednosti. Pa pričnimo. Namesto a ustavimo 2 plus 3 krat oklepaj 5 krat 2 minus 3 krat namesto b-ja minus 3 zaklepaj plus 11 krat minus 3 je enako. Upoštevamo, da ima množenje prednost pred seštevanjem in rešujemo od najbolj notranjega oklepaja navzven. 2 plus 3 krat oklepaj, 5 krat 2 je 10, minus 3 krat minus 3 je minus 9, zaklepaj, plus 11 krat minus 3 je minus 33. Poračunamo v oklepajih in dobimo 2 plus 3 krat oklepaj, 10 minus minus 9 nam da plus 9, torej dobimo 10 plus 9, kolikor je, to je 19. Zaklepaj, plus minus 33 je minus 33. Dobimo 3 plus 3 krat 19 je 57, minus 33 je enako, 2 plus 57 je 59, minus 33 je enako 26. To je rešitev naše naloge.